Gorjan, u 7. mjesecu, u jednom trenutku, mi smo se spuštali i s tom družbom živjeli. Mi idemo zagnati na more. Mi smo se spuštali s traktorom, 38 km je. Desno se javiš gore, tu ideš levo, prva desno, vozimo se i vraćaš se nazad. Kaj? Čekaj, je li istina? Da, sad samo da nema laga. Tam mi vozili. Mi se vozimo na 4 metra. Na 4 metra, mislim, nisam je vozio. I nije bilo slučaj. Koja je to magistrala? Tu di vi sad prolazite, samo prođeš most, ovi pitaju, kaj je sad? Veli, nemoj sad poglasno. 4:30 smo došli. 4:30 ujutro. Prvi gosti. Gdje se ljudi inače ne spuštaju. Kaj bute, sve jebate. A kaj bute vi? Pa kaj bomo? Bomo ti mi napravili. Jesi te malo napij da se ja pustim. Ima da buš takav kakav jesi, go. Ja buš da gnaja ili ne buš? Kombi. Kombi, dole. I potiho. Imamo sad ovaj mali dron pa da snimamo more. Ja sam došao, veli, Aljoša, upali svetlo. Nema jubi. A barka je to ništa. Aljoša, hajde. Cicu ti Bogu. Iznenađuješ me cijeli dan. Gorjan, oprosti. Ti vidiš Gorjan kao je zagnaja. Ma pusti budalu. Dalmatina Paviću pritrujena. Pa evo. Zagnajam! Ti buš nama kaj bomo. Ja ti govorim iz osobnog iskustva. Dobro.